Popol Vuh. Popol Vuh. Popol Vuh. Popol Vuh. Ujukal ukap. Kakikam lekikapawil. Eso, kakikam es todos juntos, ¿verdad? Ajá. De escritura mía, sí. Leojer taquinaq nakotana maku hapiok che chilapaj. Shechaw lekajib napewinaq. Palam kitse. Palam aqab. Majokutaj chil iki palam. Wukup pek chil wukup siwan. Arechi shopan hela tulang. Shepel hulok le eahaw chikiwach le winak. Tohil upi le napeahaw le shukut rib. Shikam pik rumal ri apalam kitse. Popol Vuh. Capítulo 22. Reciben las deidades. Los ancestros aún no tenían estelas de madera y piedra. Hablaron los primeros humanos, Balam Kitse, Balam Akab, Majukutaj e Ikibalam. No está bien que no haya nada que nos protegiera. Vámonos, busquemos. Tohil fue el nombre del primer dios en aparecer. Ahora se alteró el idioma. Ahora se alteró el idioma de los pueblos y sus idiomas se diferenciaron y ya no se entendían bien entre sí. Ellos eran muy pobres, no tenían nada y se vestían de pieles de animales, pero eran personas con poderes sobrenaturales. Popol Vuh. Popol Vuh. Popol Vuh. Popol Vuh. 第22章。第22章。第22章。第22章。神々を迎える。神々を迎える。その頃、祖先たちは木や石の像をまだ持っていませんでした。その頃、祖先たちは木や石の像をまだ
石の像を。その頃祖先たちは木や石の像をまだ持っていませんでした。その頃、祖先たちは木や Ahí estaba perfecto. Hasta ahí por lo menos estaba bien. その頃祖先たちは木や石の像をまだ持っていませんでした。その頃、祖先たちは木や石の像をまだ持って石の像を。そこで最初の人間であるバラム・キツェ、バラム・アカブ、マフク・タフとイキバラムの4人は話し合いました。そこで最初の4人であるバラバラにならなかったのです。バラバラにならなかったのです。このトゥランスイバの地にこのトゥランスイバの地にこのトゥランスイバの地にこのトゥランスイバの地にラビナル・カクチケル・アフチキナハ部族の人々やラビナル・カクチケル・アフチキナハ部族の人々やアフチキナハ部族のラビナル・カクチケルアフチキナハ部族の人々やラビナル・カクチケルラビナル・カクチケルアフチキナハ部族の人々やラビナル・カクチケルラビナル・カクチケルパウサアフチキナハ部族の人々やラビナル・カクチケルアフチキナハ部族の人々やラビナル・カクチケルアフチキナハ部族の人々やラビナル・カクチケルアフキナハ部族のラビナル・カクチケルアフチキナハ部族の人々や